luhuna doh raja ni doh sabutan doh akau dengan nam amang baru huwa kami doh waras sifir ni tadi asa doh nami sama nilok ni tua-tua asa fil mabokki bahul fasalongan asimak tong rohan itu kata tuakka di nama ngikuti biru kata dini hamuna kawang baru nami markasiahan ditabai Tuhan dalam di akapamu rota ima tua mengurutkan markasiahan dorang so matau kami jolo mengalap tinggi juga habis atau kinate uamu aduh to raja siahan bison ya betulah bison rodo habis udah marga silajuta disiala ulot tadi pakai makanan dia gimana macam apa masuk ke rumah sakit mau tutup bau punami jatuh mentuaka marhide na posonai las dia pada tidur pasal ada nagok kamu tulang-ulangmu raja mana kalau ada ngaubat ada dapat takut kai jadi dison kami udah tolong terlas di roha sayang dia matutu bau punami tujuh lolon saya keluarga berbahagia mo keluarga saya keluarga sidiru las dokter asa firme na bokti baul pertarungan firme to kita lucu mana apa maju tu isok kami lo siat hula-hula ni hula-hula mula pasahaton sila sendiri rohanami dinaw na jaro paso-paso padawang saripion bahwa punami set di batang maritina posona di persahat nami Tuhan muna kaning mga di pasahat kami ima parbuipir songot terdani desini rohanami asa dong konon na ima songot hati na tutua asa firma boki bol-bol pancalongan firma to di muna lucu-lucu ma nang pangamuan ya udah kami nak kaning udah jadi udah muna kami siap tulang ruru harga mani udah kami nak kaning firma songot na buat boras bir songot na orang nami asa firma boki na bol-bol pancalongan firma tong to di bulusay lucu-lucu manang kami di pokok yang aman dia mengorunami markasiahan adong kata ni nama dua nama dok siajur mula-mula siajur mula topa baik mula-mula las padamu tutup gondang soba Bersoba pada botol hula-hula nami do raja hula nami benda mama kordak sobai. Terlumuwi mah hela nami dohok turu nami marmeme nasida inna rohanami par musik baima edena na hobar tusi saudah tok kami
Ahora
kapan. Baik si dia violas pada mutu hasangata. Ulah-ulah nami raja yang pandaitan. Tulang nami hutang ruk. Bona tulang syaturi. Bona nyari silitonga si mangucong dona binugulu. Tulang robobon raja guguk. Hula-hula na marhamarangi. Manalu. Hula-hula na poso silaga. Asa. Sala pagkalong mahami raja kami di Haroromuna.
di hita hahi pason boy hita merbungu merlas niroha ima tutu dinaung sikop macalo pamasu-masuon perbaga seperdongas saripeon anak dohok guru ni huriatta sebagas joron itu hatta marhiteken atosona tamyang nami siap kami pejaitan ima huda-huda pejaitan dohot silitongan akin senggak matutu gabet keluarga sitaulas nirohai ya dopan ni keluarga na humaliang na nang termulubi mah di depan itu hatta atau ngamang buruh gawe itulah ison rodo kami tutu ima somon na mengelusi igo pendohot jojo muna dua kami do perbebir perbesakti perbebir sibiritopi asimarwan itu hatta sanggak batutu somon ido netetua firma poki bahul-bahul na persalongan firma to kita salut na luju-luju mah anak kapal si titik masih go pangolang-olang pangrahut na tung somon itu perbebir na boy terbok kami tuh hatta mana magumi paso-paso itu jadi nanti mah kami ang baru somon ini masih kami mudah-mudahan pulang ro nak dia kong nak das doa dong harus dia nak terpas dia kok pulang ada orang kawani ibu kami lo berbibir ambil seguribu arab kata dia tua madokon firma poki kalau persoalan firma topi mulawang rumah kapal nawata tuh tapi mah raja kami tempat nasi gulang ini satu pun tereng ini baru nggak saat kami tubuh benda mamuna kami siada tulang bahwa rasmani hawa kami oh sekat itu raja kami di bagasan horor kami itu di satu kion buat kayu batu tu boras sendiri tadi otik susah dia roni hidup beda tanpa kami ambil apa pirpoki bawah bahan pacarongan firma terbiguna bahasa itu dilujuma nangak kapamomoan gawe itulah mengenai pasal itu rumah sama boras itu di arab kata begitu armado ada firma nak pergi korban pasalongan firma terbiguna dulu mana apa sampai mau pindah gol pacarongan firma atau timu dujung cuma dan angka pacarotan tutup jadi si kopain na orang-orang pangau na o di susah dia bebir na uang kami saya gua tama nama tutup horong ni hula-hula di perkelengon nami ima dinalahu merlas niroha merhiti hula-hula tas sadarion atau neng menortor mahami didok na tua-tua siajur mula-mula siajur mula topa mula ni hosa jala mula ni jolma atau ngamang bayi magodang mula-mula las padung matu godang sopa sopa sosok pahami saruna ka hula-hula nami ng kampung nami hula-hula di perkelengon nami marga siahan iman dinalahu pasahal hatun sabi-sabi nauli atau ngamang bema godang nanahu partusi
hita ito na mga duwada Markumar jamaah ito Dahulu ano na inap na Ito pasalit ang nararap Dahulu ano na inap na Dok na tua-tua tinahumul tu di bagian tu panuhatan memang menggodang setuju wilas pedung atau godang masahatan. Lima majal pasok-pasok dengan Saripio, lima anak nami nagari hilamuna burmuna nagari parwain nami. Raja nami rohami, pada bentuk kamu, usung dia raja nami marfiti, songon tujuh si makanan nabu terpasang kami. Lima songon dalam nai madok monate, Tuhan kuna hula-hula nami. Asal dulu na tujuan titi maninau panggulang-gulang guna. Songon raja nami, nabui songon tujuh si makanan nabu terpasang kami di Batama mangguhi masuk-masuk. Mati dua mengguru. Lima raja nami raja. Salam sehat. Salam sehat macam nama. Dinongrohan pada foto kami hula-hula muna margamani. Hai ketong Roma pada foto kamu guru. Marhiti ada tai dinong majal masuk-masuk pada Saripeon. Guru nami nagabe pamaimu. Anak muna ada nagabe hila nami. Amang guru dilas dirat tadi wasa sadarion.
alamat kata ini tak bukan tahu dota tapi lu kalau putar si dulu dubuin asal marah kalau mana orang debata mari kita mau kami so dek kesi mulurun dek kesi dia dong dek kena mok rak dong dan alas dibijang itu dan pasuk bahitian do sekali udah muna marga manik manfaatnya pemata dewata asal dia kita supasu aku saluna dan lumut ngaburna do hilang kami nak kamu gak kamu burna bidok nak burna kami asa ini dok na tua main asa sedikit main nasi ompah hurung gak boleh di rumah Tusono kali ke simululu de ke sidio no pasatame ra do ikan nalas. Pasal to mama teribata di ko hime jamu yang to nami sika ni nama kero. Molo tusono kala bu pasatame se do do sapsul satu botia. Pasatame de ke simululu de ke sidio. Asih kalau tata mai ta mau lu satu pakai itu. Maju do ko ga duri ada udah. Salam sehat man. Oke aja ada mau duri ya. Kamu ulah-ulahnya si bagi jahan, gulang mai na sona kota jahan di sana. Do pemuda Yahudi ini juga perlu bahasa kalau kebencian. Asasi sebab paman orang-orang pengaruhnya. Tu sono pedeke, nalau tu kasatan itu apa lebih dari saya tu hatta mana mengkoi pasu-pasu. Maju do. Hanya kami berhindi itu Tuhan mengudurun, mengudurun anak kaliamu, mengudurun guru, dong ampun nama Isor Tuhan. Buat kamu rahasia nih. Solu satu betian, dong kasatan ini kerama kau sama kita tu penggabian tu perwawasan. Gabi. Maju do. Ino, bina sama tu hulu. Jangan ada kopi nih, bulan ayo. Maju tuh, itu jalan turang tak, keturang. Aja di sini mah. Siapa pun terhatung berbaris itu so. Masih saya lamarkan ini habis di sini mah. Aku beri kaki 110 siap kainnya di sini jam-jam. Monyok karanjang. Helak pui sono. Siapa pui di korang berdalam berbaris itu sah. Asal apa tak curi. Anda jom air lepas ni. Gak boleh datang yang dan ris debe tapi ngeris Baik mamang pak Datang
Kami donek hula-hula nama dapat tokamuna ima tulang nihilan kami nama perjuluhun pergelekon ima rajan pomorot tamar kasehan di bahasa dikyom di nausoho beremuna mangalak buru nami jala umat dulu nak itu bahas dorong itu hatta macam pas pondok sadikyom dan sudah siap Tuhan kami di nausona alani mangadoli di hamu tulang nihilan kami hidup akau kuda hidup dulu dumin kok ini jabul kok ala di bulan-bulan dong mang nasetia bebere muna na malak buru tong dari buru tulang ala di naung dia bere muna buru mani hidup rohanami sisada geleng mahita dia nak kota tu sentikot tokana roh namar lapatan main polo hamu di jolo hamu di budi hamu di jolo hamu di budi polo tu mau ngakau lolas niro hodong dia be geraja di pamor tamar kasih sentikot tokana roh ala ni hamar tong idoan di sinama di buruta nak kuda ham di sok bahwa di sisa ada boru kita kosong nami kamu di dalam yang muna boru namion kami mampu pengen tubuh penyudut mahamuna raja ni dori nabi di kalian tubuh marhita ima kosong nami bonomu di bahasa meme dok kamiya ramatanya ketubuh dah hatta asanggi yang nak kotor boru to dok beremon ima hela namion gabi keluarga berbahagia toh karena roh suruh Tuhan langsung tidak karena toras marhidin aku jalo hami syaraja di pamurok tamar kasihan ima sinamot di guru nami na gurami tak kulit Tuhan nami walau kami mempersaudari bahwa nasi sadaboro kita satiketok ke arnen roh bahasa taima di sorot ima sama tinggi maraku ima sinamot di urutai otik susah dia bion lasma Muhammad jalo hidup na tubuh lang ala di gurang nau banan di dapotol ala ngehit nau banan di galon asa tiktim mana tino pahorong anggoles di rumah tu sonok mesin nama di borutai ima titi marak na bu pasatami sa perboru margamanik asima ron tadi ko hima pasupasura alanya sasat sulu satu botian di dulu di holena nunga sa hita na mahulu guru doa kana marapara di wasa tikyo marhiti ya kota markasya asima ron lele may ta mangulu sa ato pangagay to mararasa doa to pe pasatan ma sinama di boruto bisa ma doa to kirinya iya mundur na do ano pa ito mas jalan jadi nagabi sisada
buru meta tutu sisada hela mahita marhite-hite pargele kotai maini marga siaha dinong takas tutu dinong majalo sinamod naguk kamu siap pamurotai pasatamu tutu ham ima babutohon babuahon nasi sada buru mahita tutu soanidok nina tutua poltak bulan tak boleh majalo sinamod hamu apara nami marga si mani mulai lo kami para muna marga bajai para siduli didok na tua bagot amar halto na tubuh di rubian horas matok kami nama jalo sinamot ni burutai ni basa mulai horas nak kamu para nami sikap ni mangania balita pagabi tumundalo situlon arita magabi nama para siduli takas lo kita masih bawa duluan jadi soalnya majo kata atau para nami jalan horas jadi berjuluk tuh beri nang buru name teh nang teh nanti takas do rata bingbong bahwa nagabe sisada buru mah haminoeng merupu papa dan ini bolo dia dupen di marga mani mau buru mani mau itu bolo di julu nami buru pencet mai itu dah jalan takas di pada turun di patak nah hudok di sini molo sarupa maderaja ni manik tu pencetan bahasa hudokon molo tu manik naturasmu bapak berdua ni suhut bapak dua bapak udah molo tu marga pencetan manton di bakar lah nak adong bapak dua nak adong bapak udah bapak adu sudah dari anda dah jadi sarupa do pencetan manik dan anda jadi molo dong pesuhut ya ke udah manang di pergulmiton di per rumah tangkaon kami berpengiduan jonok dong yang bapam penudun berarti bapamnya di beli gitu boy mai ada do bapam di jonok dong di bamutus dan anda unang itu marga manik ko mengeluh-eluh dah arti gua songon nasing pangalahon di berenami udah terpengeluh-eluh kok bapak parajo bereman dan anda hidup perbuatan bahwa nong gawi buru nami itu dah jika di pasu-pasu tuh kamu madong alpasari pemuda beredo itu baru dah sehingga di keluarga si taulas niro hamuna tujuan nerio keluarga yang berbahagia paling utama keluarga yang takut akan Tuhan saya di pasu-pasu Tuhan mami itu dah jadi semua lima di nami dong betul nami gitu di hari neuli di bulan danon kata kasbek nomor las nerwahida marhite-hite nong majalo pasu-pasu perbaga supardonga saripeo lima beri nami do guru nami teh lima anakmu do parmemuna sebagai seorang jorong tua teh saya di pasak tuhan tama pasu-pasu di hamuna lima pasu-pasu di permuluan marhite-hite yang nak pentai saya sanak ma itu dok lain so hidup nete tua ador haluka tubuh-tubuh lombu ador hatiti tubuh-tubuh orbo pekek sorong madua mahamuna pairing-iring seluruh pinok parmu pahopu sama tu marmini sama tu marno asih marwan itu hatta leleng mahita mangulu sama tu panggabian sama nang sama di atas yang kami abang mihela kami masih jalo titi maraku ngau malo jalo ngoputok konak kisenau kaya menau Mata
bagas sadari ima anakmu nagabihilan guru nami nagabi parumain muna lahe de hoto ito molohami siya kula-hulan maddo holat badan ni parumain maddo belga ang gorohana dangadong noke jay na hulok tuitok ku buomi asa dari ma nyon parumain mod asa iboto mangulahon akan napatut siulahonon na di bagasan rumah tangga ni Nasida kasari tuparadatan ni hamuna kawang moro namin maragasyahani suang songoni dohot tuang kadongat sahutatta songoni di hamuna akana marhula buru suang songoni nang dihami asa gabibuy diulahon buru namion akapulin ng niliamu ito dohot ito ang gonian di Zulu nami huli kami do buda kita ni na waktu siya alaya itong dia lupa po na huli kami pasrohan nami di idol ho di lain ikon na ajaran mo di mana asa gabi mo icor mana kasaya di keluarga ni hamuna markasyahan songoni do di longas sahuta tarlumubi madia do pandituhata songoni di hula-hula muna amin doa para namin marka berjaitan takbirnya di sorong rodo kami siap hula-hula muna nalau pasahatun ulos pasama kami yang namin tong tutuhata itu kami nama mengikuti say masamok nauli masamok nading kemod di lain kudohok di botokku kan lumuwi madang di pinoparmu saluhuna asaro akadalan ni pasawata ito dohot to lain maulo tung songonaw peon tipis alay sa ituhat tama napahabal maulo songonaw peon hurang dinggan perhitian ni paso-paso maun tong matuhat ta mabain at kanadinggan bilay dohot dito maulo tung songonipe dohonon namin na songon nirok nina tua-tua tuito doho tulay nung dapat didiktina kailan namin doho guru namin tuwa anak tuwa guru mas kisigat tongan nasa tunasau matua lain doho ito jadi di sopa sangaton namin maulas bersama to songon nirok nina tua-tua si didik siapa hodong nailai sini rumah pasangaton namin ulos bersama to Tuhan tambah manak baik gudang pas-pas itu baik per musik gimana baku lihat ton apa ulos bersama tuh ulos nauni sigat taramu pasar tu mati oleh si rasa pasar tu mati oleh topira ribo lagi doa tu mari kita ulos bersama tuh masih berjalan horaso dalam bikin hormat Tuhan itu anak hidupnya horas baik horas tidak lah Horas iya baik horas jadi tuhelat sama dohok urut tubaruta dohelata bado ima di nama galung paso-paso pordong asaripe kamu nasib bagas loro itu hatai silohonon namin tulang mo ikos sisyada rohama hela namin luhok buru namin asa kabibihui karuli akan di paso-paso na nangis pasahaton dito unang anong asing padok ni hela na asing padok ni buru na ikot sa dalan doha muna hudulok kuturuan asa dapok kadauli dohok nadenggan ima din niya mamuka rumah tanggaw kamu jala hata pak nani pasaha niya mata pandita nak kinigani tiong pamumay di bagas rohamuna jala pang rohamu asa kabiadongi
pakyo muna idalanan ni rumah kamu. Alani sa kami mama do at kami na zong buhay. At ani pasok-pasok masinuhon namin di hela namin do guru namin. At ani naman tuwa do mandok sa kami sarap do mahukutahan ni mata na realize sa kasudutan do mahukutahan di bulan. Pita-pita namin at tutuhat tayo. Tuguma dihamu anak nama nomor tahido guru ikaboy matong pamanuan. Asani ang paggabi natin na patabon alimuno gabi asal ma olohamu marsikaw dulu. Saha solo saha martinogu hubotea kuwasahat tamin non ulas sela lilik kamangumot mangolo dala saur saha tukapkan. Ganito sa mga parmusik panginuan ni anak kono tu hela namin doho. Nalaw pa sa katon ulas hela da ulas bauru ikon maret din na imana. Nomma magugusto araw. Yang maminggaw. Masih aku